préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans les plats est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, et c'est moi, Rabbi. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ni Yesu alipoona safari yake imefika mwisho, kwa sababu Yesu sio kusema walimkamata na nguvu, hapana. Ni yeye mwenyewe aliona gisi muda wake imefika. Katika kitabu ya Yohane, Biblia inasema aliuliza, mnatafuta nani? Biblia lobiete hatuna kibozo lukanani. Wakati alipouliza, tangu hatuna ki, ile uwezo wa kuuliza tu walianguka chini. Nguya kaka ya kotuna bakoya kinase. Sio ya kwamba hakukuwa na uwezo wa kujishika, hapana. Ezalitete azanga kinguya pona komibatela. Lakini ni muda ilienea. Kasingongande ekokaki. Ni muda ya ukombozi ilifika. Ngonga ya kokango la ekomaki. Muda ya kutosha watu kwa mikono wa shetani ilienea. Ngonga ya kolongola bato na maboko na satana ekokaki. Muda ya wewe kutoka kwa mikono ya ibilisi ya shetani ilikuwa imeenea. Ngonga ya bato kombima na maboko ya moumbu ya satana ekokaki. Alafu akamwambia mwende fasi fulani katika mji. Bayebisaki bangoko kendeseka songolo kati na mboka. Kwa mtu fulani esika ya moto songolo utakuta punde iko pale. Bokokuta mwana punda. Utakuta ile fani tunasema Bwana anataka tumfanyie karamu hapa. Bokokuta sika na lobikolo alingito salela eli pati yao. Pamoja na wanafunzi wake. Elongona bayeko. Walipoenda walikuta jinsi alivyoeleza. Tango bakoma kikuna bakuta kilolenge alobaki. Alikuwa na connaissance parfaite ya kifo yake. Ye azalaki na boyebi nyoso pona liwana ye. Haiko ya kwamba alishituka jinsi tunashituka. Ezalite asituka kilolenge tosituka. Jinsi unasema mtu fulani amekufa, hapana. Yesu yalishua. Lolenge tozwa kasomo he moto songolo akufi. Yalishua ya kwamba siku yangu imefika. Ye ayebaki ete bukolonanga. Mwana wa watu wanaenda kwa safari jinsi ilivyoandikwa juu yake. Mwana na moto wake na mobembo lolenge moko eko mama kipona. Iliandikwa ya kwamba mtu mmoja atajitoa juu ya watu wengi. Eko mama kiete mtu moko akobonza mapona
bato Na ebele. Isaya alisema kwa mapigo yake tumepona. Pe Isaya alobaki pona kobetama na ye biso tobikisa. Na jana walimu alituambia ni yeye analetea watu wengi roho safi. Pe lobi mote alobaki yende azali komema motema malamu pona bato nyonso. Alafu Yesu akasema, Yesu alobaki naenda kwa njia ambayo ilitayarishwa kwa ajili yako. akena zelo elengela makipona ngai. Lakini ole kwa yule atakayeniuzisha. Kasi mawa na mutoya koteka ngai. Ya maana singalizaliwa. Alitomba sengela kikobota mate. Ole kwako Mawa na yo. kwa wewe unashindwa kuamini habari njema. Yo motoyo zaliko zanga kontimela sango baba. Hapo umesikia mingi juu ya kifo ya Yesu. Oyo yo kiebele pona liwana Yesu. Hapo umesikia mengi juu ya ufufuko wa Yesu. Oyo yo kimingi pona lisekwa na Yesu. Ole kwako. Mawa na yo. Ya lazima usingalisikia. Ya malamu osengela kikobota. Yesu alihuzunishwa juu ya Yuda, sema ya lazima singalizaliwa. Yesu ayoka kima wapona Yuda koloba ete sengela kiabota mate. Naye aliuliza, iko mie Bwana? Yepe atuna ki ezalinga ikolo. Na Yesu akasema, mule tutachomva naye efazi mwa kusahani. Pe Yesu alobaki mototo kotia nelo boko esika moko na sahani. Ni yeye alitia mkono pamoja na yeye. Ezali yepe yende atia kilo boko esika moko na yeye. Sio miujiza na badilisha roho ya mtu. Ezali bikamu sitende zali kobongo la mtu. Sio mapigo, magonjwa, vitu fulani na badilisha roho ya mtu, hapana. Ezali kobeta matema la dende zali kobongo la bongo. Kwa sababu ingalikuwa kama miujiza na badilisha roho ya mtu. Soke zala kake bikamu ande bongo la kabongo na mtu. Kama Yuda ingalikeuka. Mbele Yuda bongo. Kwa sababu Yesu alisema mule tutachia naye mkono pamoja. Ilikuwa unabii na akaitimiza. Bamba te Yesu alobaki mototo kotia nelo boko esika moko zala kesa kolika seko kisa. Akasema mimi natosha. Antuka mimi sitaenda hata kule njia nitaenda. Ye alikaki aloba na kokende suna nzela wana te. Miujiza malheureusement haichange roho ya mtu. Bamba te bikamu isi ebongo la kabongo na mtu. Ingine inabadilisha roho ya mtu ni neno la Mungu iliyo hai. Oye bongo la kamutu ezali liloba na Nzambe na Mwana wa watu wanaenda jinsi hivyo nchiko kwake. Mwana na moto akelo lenge moko eko mama kipona ye. Hivi Yesu alimaliza kazi yake. Ndebo Yesu asilisaki musala na ye. Biblia ikasema, Biblia ilobaki akakamata mkate, azwaki lipa, akasema, amebaki, hii ni mfano wa mwili wangu oyo ezali elembo ya soto na ngai ambayo itatolewa kwa ajili ya wengi, oyo ekoboza mapona bato ebele, ambayo itapata mateso kwa ajili ya wengi. oyo kozwa minyoko pona bato ebele. Kweli Yesu alipata mateso. Ya solo Yesu azwaki minyoko. Aliteswa juu yako ndugu, anyokwa maki pona yo ndeko, ili usibakie mtumwa wa shetani, o ete otikala moumbu ya satana te, ili usibakie mtumwa wa dunia. o ete otikala moumbu ya mokili te. Alafu nyuma ya kukamata mkate aliweza kushukuru. Simalipa atozaki. Baba Mungu, tunakushukuru maana uko mwema Baba. Tunakumbuka kazi iliyofaniziwa kwa ajili yetu, kazi ya uumbaji. Haukuvaa mwili, ulisema mawe iwe, mawe ikakuwa, miti iwe ikakuwa, bahari iwe ikakuwa. Mtu ulimtengeneza kwa mfano wako Baba, lakini kazi ya ukombozi ilikulazimisha uvae mwili, na ulivaa mwili ili ukuje kututafuta, ili ukuje kutuokoa, ili ukuje kutupatia uzima. Uzima iko ndani ya neno lako, iko ndani ya jina lako Yesu, iko ndani ya damu iliyomwangika. Asante kwa hii kazi ambayo umetufanya kuwa wana wako, ambayo umetupatia nouvelle identité. Uko mwema Baba. Asante Mungu, asante.
katika jina la Yesu Kristo, amen. Alafu akasema, huu ni mfano wa mwili wangu ambao itateswa, ambao itapigwa. Hakika mwili wa Yesu iliteswa, ilipigwa, iliweza vunjika, ilipigwa kwa ajili yetu. Tangazo: usiingie kuziwa la moto, na Yesu amekufa kwa ajili yako. Amefanya yote kwa ajili yako. Alafu kasema, twaleni na kuleni, hii ni mwili, ni mfano wa mwili wangu utakayetolewa kwa ajili ya wengi. Akasema, hii ni mfano wa damu ambayo itamwangika kwa ajili ya watu wengi. Damu ya Yesu imemwangika, imefanya leo 2026. Depuis damu imemwangika, damu ya agano jipya, damu ya mapatano, damu iliyotolewa kwa roho ya milele. Iko kweli, plus de 6 millions de Congolais wamekufa kuanza vita depuis 1996 mpaka leo. Damu mingi ya Wakongomani imemwangika. Ambayo imemwangika, haina uwezo wa kuokoa mtu, haina uwezo wa kuleta uzima, haina uwezo ya kusafisha, kufanya mwenye dhambi na kumfanya mwenye haki. C'est le sang de Jésus qui purifie, qui sanctifie, qui donne la vie et la nouveauté de vie. Hivi wote alisema, twaeni na kunyeni, hii ni damu yangu itamwagika kwa ajili ya wengi. Hivi damu ya Yesu na uko concerne ndani. Basi kudanganya ke Yesu alichagua watu, hapana, na wako uko parmi wale Yesu alimwanga damu kwa ajili. Utaenda kuziwa la moto kwa sababu ulishindwa kuamini damu. Kisha kashukuru, tushukuru Mungu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kikombe hii inayemaanisha kazi uliyofanya kwa ajili yetu. Ulimwanga damu yako isiyokuwa na kosa, isiyokuwa na dhambi, ili tupate kuhesabiwa haki. Tunakushukuru kwa ajili ya hii damu. Damu ambayo inasema mzuri kuliko ya Abeli, inasema mzuri kuliko ya ngombe, kuliko ya kondoo, kuliko ya pigeon, kuliko ya mbuzi. Damu ya agano jipya, damu ambayo inageuza kila mtu mwenye anaamini, mwenye anaikubali
na mwenyewe anaitoa maisha yake, hii damu inamsafisha. Asante Baba, maana uko mwema. Uibariki na utakase kwa ajili ya familia yetu, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Alafu kasema Nasimalobaki twaeni na kunyeni, uzwa yako pepo mela, kwa sababu hii ni damu ya agano jipya itakayomwagika kwa ajili ya wengi. Ezalima kila ya boyo kadina sika oeko sopana pona batu ebele. Sio chakula kawaida, ni chakula wale waliotakaswa, wale waliosafishwa. Ukaikula tu kama kawaida, italeta magonjwa na mito mbaya katika maisha yako, kwa sababu kuna hukumu ndani yake kwa wale watakaitimiza na wasiokuwa na mioyo safi. Ile ni condition ya kwanza. Ya pili, ikiwa ulibatizwa kwa maji mengi, si mai ya kopo, na kitu ya tatu, ikuwe ulibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa nini ubatizo wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu? Kwa sababu ushuhuda ya wawili au watatu ni kweli. Baba alitupenda, akamtoa mwana wake, akamtuma mwana wake, na mwana alitii, akajitoa kuwa zabihu kwa ajili yetu, na Roho Mtakatifu ni yeye anazala mara ya pili, na ni yeye anaongoza kanisa. Ndio maana tunabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sio miungu tatu, ni Mungu mmoja. Jinsi nilivyo hapa, niko na mwili munaona, niko na esprit, ile siku nitakufa itatoka inaenda kwa Baba, na niko vile vile na âme, siège des sentiments et des émotions.